Меня дадем видео мурдай. Ина полный, короче, логотипа сохтам. Ина ара варда ҷошта монду. Дидан чи хел логотип хушрӯ шуд. Ин логотип да ягон ҷо нестай. Автори ҳамин логотип уже ман шидам. Барои чӣ ки нигоҳ кунед чанд ҷоша изменид кадом. Хеле А да ягон ҷо хеле шрифт нестай. Хеле Аша ягон ҷо хеле шрифт нест. Б да ягон ҷо хеле Б нестай. Фаҳмидед? Хуб, ина логотип тайёр. Сохранить мекунем. Ctrl Shift S. Unit 1 мисал менависем. Лого 1001 шаб. Ман ҳамин ранги дига мардако бурид ҳама чиз дар рабочий стол сохранить карданро нағз мебинам. Баъд ягон вақт хизифмтия ҷобаҷош мекунам. Ина нигоҳ кунед. JPEG ҳастааст барои сохранить кардан. Ни в коем случае JPEG сохранить накунед, барои ки бишнис сурат мешава мемона. PNG ҳастааст барои логотип сохранить кардан. Photoshop. PNG универсальне, ҳама ҷода мехонам. PNG мегирам ман. Сохранить. Окей. ҳозир барои логотипа дуруни вайда диден логотипа ҳозир ман хеле ба бар монда нишон тиём. Ина ин чӣ? Ина интернет гирифтаги мо. ҳозир Photoshop додум шуда ҳастай. И логотипи мо сохтаги. Просто там мегирем да барош мемонем. Ина до и после. Ина до и после. Диден чӣ буд? Чӣ шуд?